I'm not happy like I used to be. I'm not happy like I used to be. Omjia chuing he ti chuanin ama angin ka hlim lo ti na ni mai ni. Invite bai vekule Simple English mizo YouTube channel tang le Facebook page rang kalo lom vek chu voina point ni tina kan man tang kai le nge the tur abik takin ita na tang kai le nge tur te sap tawng kan sir ho le to ni free takin voi chu kan sirang apakhat na tan chuanin ama angin ka hlim lo tia sap tawng kan soi the yan tur chu hetiang hi ani. I am not happy like I used to be. I am not happy like I used to be. Omjia chu ama angin ka hlim lo ti na ani mai ni. Thian te kan ho ta di chuanin ai kumsom ni panga chhote kan ni to chuanin tro kan te lai ang khanin kan hlim lo ka tiang te kha kan soi thina di chun kan hlim lo thu chung cha te kha thian ho kan khanin kan soi ho tin tro kha tiang kan soi na khanin I am not happy like I used to be ti mai tur ani di chuan apani na tan nothing is working these days. Nothing is working this day. Nothing is working this day. Omjia chunge di chuanin tun lai hian engma hi ka tluang lo ti na ani mai ni. Emo engma hi atluang lo tia kan soina pong kan mang thai ni. Nothing is working this day. Ve thiam tro. Di chuan apathum na tan chuanin tun lai chu ka hlim lo ka te kan soina khanin I haven't been happy lately. I haven't been happy lately. Soi rang deu chinang I haven't been happy lately. Omjia chunge ti chuan tun lai chu ka hlim lo ti na ani mai ni. Lately lately hi tlai ti na ani lo heta chuanin tun lai ti na ani. I haven't been happy lately ti mai tur ni. Tun lai chu ka hlim lo ka dia sei na khan sap tawngin lo sei tum thi no. Ole ti chuanin apalina tan thil ti tur hianin chakna ka nei lo. Khati kan soina khan he tiang hin kan soi thai ani. I don't have any energy to do anything. I don't have any energy to do anything. I don't have any energy to do anything. Omjia chunge ti chuanin hei thil ti tur hianin engma chakna ka nei lo ti na ani. Eng chakna ma ka nei lo ti pon le ti la kan le thai thawang chu tro hre thiam ti chuanin apanga na. I feel sad all the time. I feel sad all the time. I feel sad all the time. Omjia chuing nge ti chuanin eng tik lai point ngo kalungai emo kalom lo ti na ani mai ni. I feel sad all the time. Hre thiam chuanin don't leave the window open. Don't leave the window open. Omjia chunge ti chuanin kong khar kha hong sa in tlan san chu emo kong khar kha a hong in tlan san su ti na ani mai ni. Hre thiam don't leave the window open ti mai tur ani. Ti chuan adot le tan chuanin enge ti chuanin chodora te mo restaurant ate local ta I chen te nen khanin hetiang hian ni I chen pa kha izo thai ni. What would you like to eat? What would you like to eat? What would you like to eat? Omjia chu enge I aidu emo enge I aidu ang ti na ani mai ni. What would you like to eat? Ti mai tur ni. Ishe thiam a har salatro all sam du khan soi chin te what would you like to eat? Ti mai tur ani. Ti chuanin dar so bani vel lo ri to ta tuk thuan khai le ila ai lo ta hetiang hianin I soi thai ni. My stomach is growling. My stomach is growling. Ipum kha lo ri kwok ta tro kwok ti khan lo ri ta hai ri trap to lut tuk ta ka tiang soi na khanin my stomach is growling. My stomach is growling. Omjia chunge ti chuanin kapuma ri ti na ani mai ni. Ari khan kan ril tam wang te ti chuanin kason kan pum anat wang te na ri thin tro ka tiang soi na khanin my stomach is growling ti mai tur ani. Ti chuanin ato ber na tan chuan enge ti chuanin let's catch up. Let's catch up. Let's catch up. Omjia chunge ti chuanin in muila in kom hawang u ti na ani mai ni. Let's catch up ti mai tur ni he thiam ole voina kan zir ho zi nga tang ka tu ber pathum kan zo tang choi malem mizo tongin closing di chuanin sap tongin nang malo sei tum loi malem okay if manin karing ani ni chuanin in mu hawang u ani chuanin in mu hawang u ti chuan in kom mang u ti sap tong sei du na khai ting a seang
less ketchup oi sai di ken ti chuanin restaurant ai local ta mo I thian pa khai te hin lo so don ta engei ai du emo engei ayang tia sap tonga kan sei dan ter ching ting yang sai chino le okay what would you like to eat what would you like to eat ti chuanin ato ber na tan tun lai chu ka hlim lo ani ching ting sap tong seng tun lai chu ka hlim lo sai ro le okay I haven't been happy lately I haven't been happy lately ti mai tur ni he thiam em har selo tro ole he ka YouTube channel a video te hi ilo entry na ti chuan big ten he video te top thenga ilo en ani chuanin khoi den comment na ma yes lo te ti chuanin voina kan zir ho zinga idu ber pakhat kha comment na ma lo drop tel hal tu chen ka sop tak se cheni next video kan hmule don bye bye Thank you.